سلااڤ تەماشاڤایان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ez ji we re pêşkêşkim di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Serok Mesûd Barzanî derbarê rewşa Iraqê ya dawiye namayek belav kir û got divê hemû alî bihişmendî çareyeke guncaw peyda bikin. Rojnameya Şerqil Ewsat belav kiriye ku hêzên Emerîkî bingeheke xwe ya leşkerî li Hesekê bicîhêşt. Peyedê zarokeke Efrînê li herêmên derbideriyê revand û tu agahî ta niha li ser tune. Cewad Zarîf Wezîrê Derve Îranê dibêje Îranê tûlhildan ji kuştina Qasim Suleymanî re kir. Dubara Slav. Serok Mesûd Barzanî derbarê nakokî û rewşa metirsîdar ku li Iraqê û deverê bi giştî rû dide û gefên tund di navbera Îran û aliyên Iraqîyên bi ser ve laliyekî û Amerîka laliyekî din namayek belav kir. Navaroka namayê di vê rextê de. Serok Mesûd Barzanî nameyek ji raya giştî ya Iraq û Kurdistanê re derbarê rewşa metirsîdar ku li Iraq û deverê bi giştî rû dide belav kir. Hişyarî derbarê êxistina Iraqê di şerekî bi wekalet de da û got divê hemî alî bi ber pirsaretî pirsgirêkê çareser bikin. Di nameyekê de roja sêşemê heftê çileya 2020 got ku di rojên borî de Iraq û dever di rewşeke zehmet û metirsîdar de derbas bûn û hemî alî hez bi metirsiyên mezin dibin û divê rewşê de pêwîst e dengê hiş û mejî were bihîstin û divê tu alî berfhestiyariya zêde ya bê sûd neçe. Serok Barzanî serbar kir rewşa niha nîzî teqandinê ye û pirsgirêk jî pir zehmet û di nav hev de têkelin û ji ber weyekê kesên hez bi berpirsaretî dikin bi hiş û zanebûn çareya hemî aliyan razî bike bibînin. Serok Barzanî di dawiya nameya xwe de amaje kir eger proseya çareseriyê li gor rêya hiş û zanebûnê be em amade ne alîkar bin di dîtina wê çareseriyê de û bi bê tûkê masî. Lê di heman demê de em ne bi êxistina welêt di şerê bi wekalet de ne ku berê welat bidin çarenivîseke nediyar. Girêdayê vê babetê Serokê Hikûmeta Birêvebirina Demkî ya Iraqê li gel Serok Barzanî bûyerin li Iraqê yên dawî û pêşhateyên wê got û bêşkirin. Di daxuyanîkê de Ofîsa Ragihandinê ya Adil Abdulmehdî Serokê Hikûmeta Birêvebirina Demkî ya Iraqê belav kirbû ku roja duşemê êvarê Mehdî peywendiyeke telîfonî li gel Serok Mesûd Barzanî encam da. Têda pêşhateyên bûyerên dawiyê li Iraq û peywendiyên di wê derbarê de tên encamdan û helwêsta Iraq jî û berdewamiya karên niştîmanî yê hevbeş û alîkariya di navbirina Herêma Kurdistan û Iraqê de gengeşekirin. Piştî êrişên mîlîsên Hizbullah li ser baregehên Amerîkî li Iraq û bersiva Amerîkî ya tund ji wan re û kuştina Qasim Suleymanî mühendis ji alî Amerîka ve karvedanên mîlîs û aliyên ser bi Îranê ve li Iraqê Iraq û dever bi giştî di rewşeke zehmet de derbas dibe û gefên dû alî û asûyên şereke mezin tê çaverêkirin. û nameya Serok Barzanî bang li aqilmenda û zaneyan dike wî agir û şerê bi wekalet vemirînin û deverê dûrî karesetan bikin. Rojnameyeke cîhanî li ser zarê medyayên ragihandina rejima Sûriyê belav kir ku hêzên Emerîkî ji xaleke xwe ya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê derket. Rojnameya Şerqil Ewsat li ser zarê ragihandina rejima Sûriyê li ser torên civakî Twitterê belav kir ku hêzên Emerîkî bingeheke xwe li Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê bicîhêşt bê ku zanyarên zêde belav bike. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê çend baregehên leşkerî li gundewarê Dêrazorê vala kirin û beriya çend rojan jî 6 gund li başûr rojalatê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê radestî rejima Sûriyê kiribûn. Çekdarên Qesedê çend baregehên leşkerî li gundewarên Dêrazorê vala kir. Hin jî derin xwecihêja Arkera ragihand ku Qesedê çend baregehên li bajarê û bajarokên Dêrazorê vala kirine. Piştî ji navberina grûpên Daeş li bajarê Dêrazorê li ser destê hevpeymêna navdewletî Qesedê nixweşxana Elbeled wekû xaleke leşkerî di tebaxa 2019 da bi kar de anî û di nava wê xalê de bêhtir ji 30 çekdarî bi çekên giran hebûn û berî çend rojan Qesedê ew xala vala kir û gumana rejêma Esed cihê wan bigire. Heman jêderan got ku civînek di navbera Qesedê û serokê şaredariyê ku tê naskirin bi mirovekî behsî û encûmana bajarokê Ebu Hemmam û encûmana Elkişkiyê hate encamdan û biryara valakirina Qesedê ji sê xalan yên li bajarê Dêrazorê, Ebu Hemmam, Elkişkiyê dan û gumana rejêma Sûriyê ji cihên wan bigire. Di dema dawî da Qesedê an peyedê 6 gund li başûrê Rojhilatê Kobanî radestê rejêma Sûrî kirin wekî bicikirina rêkeftina ku di navbera rejêma Sûrî
و پیاده دا که دست پیک شورش سوری دا هاتو بو امضا کرن. لدردور حلب چکدارن پیده که چکا کرد رواند و تبلی کامپین خواهین لشکری کر. جدرن خوجهی جارکر راگهاندن که چکدارن پیده که چکا کرد یا بناو سلطان بکر رواند و تبلی کامپین لشکریین خواه کر. همه جدران دانزانین که سلطان بکر خلقا عفرین رجاوای کرستانیه و نافچه مسلمی یا حلب در بدره. تمنوی بتن 16 سالی بو. دوی دم داویه ده 6 کچ و خورد یین جیر 18 سالی جکاپین در بدرن عفرینی و تاخا شیخ مقصود حلب جالی پیده و هاتبون رواندن و تانها چارا نویسا 3 جوان ندیاره. بله تماشاوان نجال سر پیشاتاین داوی لروجاوای کردستان و سوریه زبری خوب بدن میوان خواه برز مسلم محمد اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دنباش برز مسلم درباره دست پیشخاریا قصده خوازم بزن داوی زانیاری لسر دست پیشخاریا قصده چنه او دست پیشخاری گشته کیجان خوناغه و آسته. بله ایوار باش جوارا اوج تماشاوانین ورا د درباره دست پیشخریا کو هاتی راگهاندن از خواستم زلال بکم یعنی بنگه دا دست پیشخری یعنی تشتكي هاني بلغة تشتكي وك دعرف و عادات سياسي دا نهاتا پیشکش کرن يعني تنه آلی راگهاندن دا يعني گوتن هاتا کرن و هفدیتنک جي هاتا چه کرن مجي وك انا كسا ما هلوستا خواه آشکره کر يعني چد آلی راگهاندن دا چد آلی داخویان ما داخویان برنگی کی فرمیجی ما مدا و محلوست خود جیتی دا نشان کرن یعنی همه طور دست بکه مگو او خورت مهانه گرتی یعنی او چالکوان کرد یعنی چه هوالن ما یعنی انا کسبن و جبلی وان بنجی او این کل جمعات حبس و زندان ودانه يعني مادام نهاتی که ون بردن يعني ایرو مدید يعني وانا راگهاندن دا که حتی اینها دو هفته 1020 دا 500 کسی داعش برادانه يعني قالوا مخابن يعني انا كسا و اف چالکوان می کرد ورقصا داعش خطرترن ورقصا يعني ترسا پیاده انا كسا وجوا چالکوان کرد به داعش بيتر او داعش هاني کو گشتن و مرن و خراب کرن لكردستان سوريا لكردستان عراق لسوريا والعراق وللدنيا كري افناو ون برادتن بهفديتنا كبشيخ كي عشيرة كيرا ون بصدان اف كسانا برادتن اف خورت مد حبس و زندان ودانا ون برانادن يعني افيا دست بيك هياما يعني تشكرنا هياما كيا کو مرید کانه بشم وال هفدرونه مرید کانه شرط و مرج و هلوس خوش هفدر خویا بگه بله. یعنی مخابن حتی آنها یعنی عفرین چو گریسپی چو سرکانی چو اونا هین حبسی ما هین حبس و زندان وان دانه یعنی مخابن تینن بالا من حواله ما عبدالرحمن آبو وقتی العفرین الحبس دابو عفرین چو وانا عبدالرحمن آبو بخوار راکر آنی حلب آنی شامه تسلیمی رجیم کرن جاردن و گراندن تک براندن یعنی معنا خواه تی واتای کو ترسی کو پیادش انا کسد که اشفا کسیدن بیتر بله برز مسلم يعني هنا بينن كو تناقضك يعني درويك دنافبرا هلوستين صالح مسلم ومظلوم كوباني ده هيا يعني آليك أريني دا أخوة آليك جي نرينية
بله از دبینم بلکی الهفده رول هفده بلا کربن یعنی توزیع ادوار هبه يعني مظلوم عبدي هفدي تنك شكر چند هلوستان و ام حاضرن گرگه ام بر هفدو ورن صالح مسلم جيل آليدن درد كوه او گوتنانا گشكيد عرده ده از دجم جاردن ويا يعني او رول هفده بلا کرنه یک بيرنگي بيجه يدن جي انكار بكه اف جي نشانا و تدست پیشخری جمع جامعه ران تننه و تجاری جی یعنی یکیتی مالا کرد بروشا کردی اونا مجول نابنه تن البرجواندیا خو پارتیا خو مجول دبنه. بله برز مسلم دوی درباره دا چارنویسا هرمن کردی ین مانه و چه با پشتی عفرین و گرسپی و سریکانیه؟ يعني مخابن روشا يعني سوريا بقلم فريجي وهرمي كرديجي دنيف دا يعني روشا كامباخا دي او آلوزيا ابوريجي يا هانا تشيبوي لهما هرمين كردي جاردن تحسي تحس دبيكو خطر جاردن سر هرمي كردي هنا و روشا کوبانی دور پیچ کریه یعنی چش آلی روجهلا دا روج آوا داشت باکور دا تنه دری امبیجن آلی باشوری خواه تنه وکریه روش واناجی کام باخه هر وها روشا هریمین کردی عموده و درباسی و خامش رو دیریک و وکیدن جی دروشتا که کام باخ دیه و آلوزی لهنه یعنی مرید کانه بجاردنه جی او ریوبریا دمکی یعنی آب ریوبرتیا پیاده و حوالن واناوا تعالی سیاسی دا تعالی ریوبری دا حتی تعالی لشکری دا جی هر سه آلیان دا بسر نکتن نکانه بون بریوا ببرنا او هرمی مجی جارا کتن لبر تالان و لبر ویران کرنه يعني برز مسلم اوتي وطايك و پیاده سود جي ازمونا عفرين و گرسپي و سريكاني رانا كريه اف جي ذهنيتا رژیم دیکتاتوری و هر وها پارتین دیکتاتوری چه پاکیجان پارتیا دبه ین دیکتاتوری اونا تجاری شاشنابن اونا تجاری لخواهنا گرن که حساب بکن ام دوردا ام شاش بون ام دوردا جی راست بون اونا تم و تم دبینن که اونا راستن جبر که یعنی که خوادین راستن ما به چوا سود ببینن جشاشی خواه شخوا شاش نابن یعنی یکو شاش نبوجی لیوگره چه ناکه یعنی تور هندک گرگه ایرو لخوا وگریانا لخلق خوا وگریانا لتفگرا سیاسی وگریانا لانجمانا کردی وگریانا که عفرین کداچو که سرکانیه که گریسپیه هر وها هین هرمین می کردی یه دنه جاردن ده مترسی و ده آلوزی دانه کان وگرک هبه وگرن جم سروک برزانی او ریوبریا لیوگرا کردانه وگرن ره ون کش هفته در ناخم برا غیری و رد بر واقع یعنی مخابن ذهنیت یعنی دیکتاتوری او یا بلان گلان راتینه یعنی آنها رژیم دنیای دا بنیره چه صدام حسین دا بگره و معمر و حسنی و اسد و غیری واناوا چاوچسکو و یعنی دنیای دا بلا بسر گل خدا آنینه جبرکو ده فرهنگ واندا تننه جارک الخواه کرن جارک دوردا بیجن ما کم واسی کریه ما دوردا شاشی کریه او شاشی خواه دبینن سرکفتنه بله شاشی ها که دکن دکوون کورتکه و در کوون بیجن ما دوردا سرکفتنه چه کریه باشه برز نشانه و گل توتم ایشو اشکنجه ببینه پیش روجک رش و نباشت خونه
قوناغا پشتی سرکانی و گرسپی چیه؟ اگر هیا کو قوناغا دویم و سیم وکو ترکیه بحث دکه دست پی بکه؟ يعني ام بين وك كسين هانك وخاندن خوي سياسي يعني هنا كو لراك هاندنا روسي بنيرن لراك هاندنا تركي بنيرن كو روسيا نرزالغيا خود دل سروشا ادلبه هين ترور الاربه هيا و هنكي قاف بقاف پیش تاجيته هر وها راك هاندنا تركي جيد بيجه لروجهلاتي فراته پیمانه ها نکومد مو روسیا چکری بجی نهاده ام دبینن یعنی دوکو ترکیه کتا سرکانی و گرسپی روسیا و رجیم جیب آلی ادلب دا گاو نآویتن هر وها نها یعنی مری دبینه یعنی وک خواندنک ایدی يعني وي جاردن دوسياش روجهلاتي فرهاتشي وي لفو و امبيجن غافنا تشي ببنا او ناجي جاردن مريد بينه يعني بروجي تركي داجي هي غاوا ديان و غاوا سيان يعني هي غاوا ديان يعني كوبانيه و روجهلاتي سريكاني درباسي و عموداي يعني ابنا جاردن لبيشن يعني اونا برای هندر پروگرامی وان داجی هنه و جاردن لفو حرکتک جی چه دبید و داجی مرید خوازه گل مجی هایداریا خواهبن و يعني امبيشن سود يعني بارتين هانستياستی يعني بتایبت شي پیاده و آلی خواه عسکری شي دکانه به لخواه وگره بینه پیشیا خواروشا سرکانی و گرسپی و عفرین چیه و اف حالا جاردن بسر کوبانی و هروها هریمن کردی دنداجی به یعنی کردستان سوریا راد بیه کردستان سوریا الهمبر گهارتنک دیموغرافیه یعنی اف جی جاردن يعني آلی دیروکه دا يعني ایرو فرسندک هبو اف شورشا سوری اف گهارتنین رجلاتا ناوین چیه دبن هر و حال سوریه يعني در فتک بو و ام وک کرد ام دکانه بن دوی فرسنده ما به دست خواه خستا يعني مجي كانوا با مافين گله کرد بچسباندانا جبکو گله کرد خدان مافه خدان دوزکه دادمندو و حقه کو اف مافانا مکانه با دست خواه خستا لمخابن میجی و ذهنیتا پیاده و هروها ادپاش واندانا یعنی اف فرسنده رو برو چون و دوزا کردیجی رو برو یعنی آلوز و هین آلوز ترد به بله پرز مسلم محمد اندام پولیت بوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کلک سپاس جبو باشتر بوناته هر سه سروکاتین هرما کردستان دلگرانی آخوا جبویارن و داوی دانا خویا کرن تکس کرن کو بجارده شر به تو اوایکی کشیان چاراسر ناکه هرما کردستان لگل هیمن کرنا و آرام کرنا روشیه هر سه سروکاتین هرما کردستان جیوینک درباره داویین پیشاتین عراق لدار خستن و پشتی بداوی هاتنا جیوین داخویانک بلاف کرن لگوری داخویانی هر سه سروکاتی هرما کردستان ده هاتیه د جیوین دا داویین پیشاتین هرما کردستان و نافچین گوتو بیش کرن و بهرگلی نرخاندن جبو بویرن و هلوست هرما کردستان کرن هر سه سروکاتی هرما کردستان دلگرانی خواه جبویرن و داوی دانا خویا کرن اواج دمک دته کومترسی به حزبونا تیرور بویا گفک راستقینه بو سر هرما کردستان و عراق و نافچه درباره بویرن شفا بوریده و تایبت پیش هاتین سر صبح ایرو چارشمه سروکاتی هرما کردستان تکس کرن کو بجارده شر بتا آوه کی کشین چار سر ناکه و هرما کردستان لگل همن کرنا روشه و به دیالوگ چار سر جبو کشین تک کرن و ده انجام ده آرامی و بلاف ببه هر سه سروکاتی هرما کردستان داخواز جتفای آلیان کر که هرما کردستان جمل ملانیان دور بکن هر واحد داخویانی هر سه سروکاتی هرما کردستان ده هاتیه که هرما کردستان پشتوانی هیزن هیفیمانی لعراق و هرما کردستان بگرنگی دزانه جبور بروبونا تیروره و به تایبت کل چند مهم بوریده تفگر تیرورستین داعش زیده بویه لوما هرما کردستان داخواز جواکا ناف دولتی دکه
bi te awayekî rê dubare serhildana tîrorê nede. جوناثان هوفمان الیکاری وزیر بارافانی امریکا ل پیگاه وزارت بارافانی امریکا ل تورا جواکیا تویتر راگهاند که ایران ایریشک به موشکان لسر هیزین امریکا و هفپیمانان لعراق انجام دانه. وزارت بارافانی امریکا زانیاری درباره ایریشا شەبابووری ئێرانێ بۆ سەربنگهێن سەربازیین ئەمریکا لە عێراق و هەرێما کوردستانê بەڵاوکردن. جۆناسان هەومان یاریدەدەرێ وەزیرê بارافانی ئەمریکا لە پێگەها وەزارەتە بارافانی ئەمریکا لە تۆڕاجواکیە تویتر ڕاگەهاند کو ئێران ئێریشەک بە موشەکان لە سەرهێزن ئەمریکا و هەپەیمانان لە عێراقê ئەنجامدایە. هەروها هەومان دەزانین کو موشکên ئێرانی ژناوە ئێرانی هاتنە ئاوێتن و هێزên ئەمریکا و هەپەیمانان لە سەربازگەها عین ئەسەد لە ئەنبار و سەربازگەها ئەمریکی لە هەولێرê کردنە ئەرمانج. وەکە یاریدەدەرێ پێنتاگۆن دەبێژە حتاوەکەن هات و نرخاندنێک ji بۆی زیانên ێریشا ئێرانی بۆ سەر سەربازگەهێن ئەمریکی لە عێراقê نەهاتیەکردن. وژەیالی خۆبەشی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەبانیدا ڕاگەهاند کو ئێران ئێریشی بنگهێن سەربازیین ئەمریکا لە عێراقê کردیە و هەموو تشتێک دەبن کۆنتڕۆلێدەیە. هەروها ترامپ گوت و ئەمریکاوێ نرخاندنێژ زیانان ڕە بکەی و تەکەس کرد و گوت و زیانên canî di encama êrişê de nehatine tomarkirin. هەروەها دۆناڵد ترامپ ڕاگەهاند کو هێزن ئەمریکی ji عێراقê venakişin ji ber bêbekşana hêzên ئەمریکی ji عێراقê. ئێران wê hejmûna xwe li navçeyê bigiştî û عێراقê bê taybetî bihêz bike û ئەمریکا rênadê Eyranê van pêngavan bavêjê. هەروەها سەرۆکê ئەمریکا گوت و ئەمریکا هەزرا سەپاندنا سزایان بەسەر عێراقê de nakê lê eger عێراق bêrêzî li hember ئەمریکا kir wî demî ئەمریکا wê sizayan bê sepînê û ew siza wê ji sizayên Îranê tûntir û girantir bin. پشت ایریشا ایرانی لسر بنگهین لشکریین امریکی لهرما کوردستان کو بنگها حریر لخوا دگره هروها لپارێزگاha انباری عێراق کو بنگها عین الاسد لخوا دگره مایک پۆمپیۆ پەیوەندیەکە تەلەفۆنی لەگەل مەسرور بارزانی ئەنجامدا تێدا بەحسا پێشاتایên داوی دەربارەی wê êrişê kirin. وەزیرê derveyê Amerîkayê peywendiyeke telefûnî li gel Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî encamda û têde behsa êrişa Îranê li ser bingehên Amerîkî li Herêma Kurdistanê kir. Morgan Orgatz berdevka Wezareta Derveyê Amerîkayê ragihand ku Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîkayê di rêya peywendiyeke telefûnî de li gel Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê behsa pêşhateyên dawiyê yên girêdayî bi êrişa Îranê bi mûşekan li ser bingehên asmanî li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ku parêzgeha Enbar kir. Morgan serbar kir ku Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîkayê li gel Serok Wezîrên Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî gihan rêkeftinekî ku wê peywendî di navbera wan de berdewam be. Pasedarên Îranê bingehên leşkeriyên Amerîkî bi mûşekên balîstî li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê û parêzgeha Enbar armanc kir. Ji alî xwe ve Serkirdeyê Navenda Amerîkî got ku Îran 15 mûşek avêtine, 10 mûşek li bingeha Eyn el Esed ketine û yek li hewlêrê ket û 4 mûşekên din armanca xwe bicîne anîn. Armanca Îranê li ser bingehên Amerîkî ji bo tolvedana kuştina Qasım Süleymanî ye. Rêberê Bilendê Îranê dibêje pêwîst e kar ji bo derxistina hêzên Amerîkî û ji deverê re berdewam bike. Elî Xamenî rêberê Bilendê Îranê piştî armanckirina Îranê ji bingehên Amerîkî li Iraqê axivî û got ev êrişa mûşekî ya Îranê li ser her du bingehên Amerîkî li Iraqê bersiveka xort û bihêz bû ji Amerîka re. Herwiha Xamenî berdewamî bi axaftina xwe de kir û got ev êrîş bi tenê nebese lê belê pêwîst e berdewamî bi kar were kirin ji bo derxistina hêzên Amerîkî ji deverê û êdî tû hebûna wê li deverê bi giştî nemîne. Wezîrê derveyê Îranê dibêje bi armanckirina bingehên Amerîkî li Iraqê û Herêma Kurdistanê Îran tolvedan ji bo Qasım Süleymanî kir. Mihemed Cewad Zarîf wezîrê derveyê Îranê dibêje ku Îran tolvedan ji bo kuştina Qasım Süleymanî kir û êdî Îran êrişî Amerîka nake û bi tenê Îran wê berevaniyê di ber xwe de bike. Ev gotina wezîrê derveyê Îranê di demekê de tê ku Îran gefa encamdana êrişên mezin li dijî Amerîka dida û digot ku serê Donald Trump kêm e ji bo tolvedanê ji Qasım Süleymanî re.
وزارة الدرفة فرنسا راگهاند کو او هیزن خوا ین لعراق دمینن کمتر ناکه. فلورانسا پارلی وزیرا برافانیا فرنسا لسر روپلا خویا تورا جواکیا تویتره اشکره کر کو تفی زیدبونا آلوزیان لولات عراق پشتی کشتنا قاسم سلیمانی لتو پلانوان تو نیا کو هیزن خوا ین لعراق کمتر بکن. هروا وزیرا برافانیا فرنسا ده تویتا خود گوت کو جبر بیارن لبغداد فرنسا روشا 106 لشکرین خوا لعراق او لهکریه و دازانین کو گرینکیا فرنسا لوی ولاتی شرع لدجی داعشیه کوره لبر دوباره بهزبونا و رخصنا تروریست یا داعشه ورا گرتن. بله تماشاوان نجال سر و مجاری از برای خوب میوان خواه بریز سیامند حاجو سروک شپیلا آزادیا کردستان دنباش بریز سیامند دنباش سرچاوه بریز برصفا ایران جه ارمانج کرنا بنگهن امریکی لحرم کردستان و عراق کو ایرو هاتبو انجام دان و چاوا شروع دکن او خیابو گو ایران بشتی او اکسونا امریکیه دیجی سلیمانی برسی بدن بله وخیات که ابو برس باوا بس از باور دکم ناگو خواستن جدی تشتکی بکن زراره که بگهنا امریکیه بس خواستنش بلاطی خوره بدنا خیا کرن هر تشتی امریکیه قبول نکن و اف چند صاروخی آویتن تشتکی رمزیه بس ام هیوید کن اف مشکلان ایرانیا و ایرانی کردر نبیش بر ام باور کن تالی کردی عراقی کارن زراره که مصن دوستین يعني اگر هي شر دنافبرا بين ايران وامريكا دا رو بدا يان روش دي وصا راوستا وكو ايران غوتيا كو تول فالدان يجي حيف هل دانو ايدي نما ايريشي امريكا دكن قالك زحمتك بيجي تشوفي بس از بهاركم نجبر جندي امريكيه ونجبر جندي ايرانيه شرك دسبي بكي بس يك نزاني براسيش بل سياسة إيرانية قالك جارا نزل على وأمزانين أفصالة ملطي خوا ديجي أمريكية قرم دكين إيراني وسياسة واناكي رجلاتا نافين ده حجات ديجي سياسة أمريكي بود خصن سيطرة خوا همبريا أمريكي لرجلاتا نافين والفرح بكين إيرانيين آلية ديفا نجبر جندي هردو آلية براستي شر دركبي بس وأمريكي جي رئيسك واحية رئيسك نزاني براستي بشرنجي سياستي چه إيديولوجيا ويناكي چه خوازي قالك جارها نسأل على جبرلو قالكي زحمة بيجي نكاري ببي شركي برفرح بس أم هيفيت كن أفتشتيها نبي وكم جو أصبحت كم نجبر جونديا كم ملطي رجلاتنا فينا شركي جران نخبينا أمريكا وإيرانيا ده دركب بريز تبحث سياسة أمريكا كر سياسة إيرانية أم تخوزن بزار من سياسة أمريكا لرجالات نافين لسوريا وعراق بقشتي ده صالة نودا ويتشبه وكم قد براسي ترامب هرو بريارك دستيني وهرو نرينك جداد دي خويا كرنش برلوجي قالكي زحمتت بيجي سياسة أمريكية والإيراني وكرسانا والسوري وكرسانا عراقي ويتشبه وقالك جاراجي ترامب سياستك تيجي شرمنداری خود کی سیاست کی گوبراستی دیجی برجوندی امریکا بخواه جی دروجلات نافین د سوریا و د عراق ده بس وكم قلت قالك زحمته رئيسك وقت ترامب بيجي صبا الامريكاوي سياستاوي ناكي تشبيش بر قالك تناقض سياستاوي ده حنا هروت في تركي درت خي تناقضي وقال لك هنا اشتبتا بري روك يعني بري حفتي كي درخستي شلون هاجي براستي اف سياسة الروجلاتا نافين يا امريكي دصالي تالي بن سلوكاتيات كي تيجي مصلحة امريكية دبو وديجي مصلحة شريكي وابو وكا اوروبي وكا كرد وقال لك جارة اريكار بون بامريكية كما إلشجري شريكي هفدوبون بريارنا سياسي ستاندن ترامب
جو يعني أوروبيجي ما تبعي معنا وشركة وايدي يل هريميجي ديجي مصلحة وابو براستي. بله برز سیامند حجو سروک شپیلا آزادیا کردستانی گلکس پاش بو بشتربوناته. بله تماشاوان هجا نهاجی از برای خوب بدم باجار حسکه لجمنو چگهانی ما دار عبدو دم باش دارا هزین امریکی جکودره لروجاوای کردستانی لپاریزگاه حسکه بطایبت خو وکشاندنه و خالا خویا لشکری بجیشتنه. بله يعني باستي يعني وكا ايرو ذكرن بيجم يعني في نوتشي ولو يعني بي تكذكرين انه امريكي وج كش فكشان دبنش حسكي يعني تشكيلو تاكيد از نكارم بكم اجبر دي نابن ديواني الاشكري هنا يجي القصركي قندي قصركي تلبيدره سريا تلتمر وقامش لو ديم ويادن ال 15 كيلومتر باكوري روج افاي باجاري حسكي براستي الفان هردو جياجي هنا الجهه فنم تشتانه بامد دزان تشتانه يعني دو شخوا جرك لشكر امريكي هبو بنج اوتومبيل لشكري دوه بري خدانه تلتم حتى جيهاشتن جندي غيبش يستر باجاري تلتمري في ودي ساجي فاجريان هروها يعني هبونا وان دبي حفتيدي قال لك ديار بو للسريه عمودي وحسكي جديد يعني بري الرياء دولي بهترين نزيكي حسكي يعني وكي تيزانين يعني فان دمين داويد بهترين قرا امريكي هي جو درد كيفن قرا بدي ساجي بتقارن نبندي خوي لشكري لي حتى انا يعني فكشانا وان نديار عليكي دنجي بلكي اخافتن هبو انه وين روسيا شخورنا بندك لشكريد اورتا باجارت حسكيد اباكي حتى انها افتشتايا هنا السر عردي هنا نبويه تشتكي وصا تشي نبويه بله جالاكس باس دار عبدون وشغاني ماج حسكي جالاكس باس بو زانيارينتا جا پشتی جوینا هر سه سروکاتین هرما کردستان ایرو برز نیچوان برزانی و کمزانن کنگره که روزنامه‌وانی ل درخست امی به هفره تماشا بکن لیج علی مو هر شادو بختوار بن. خير بن جماعة همو دايكتون اما امرو ل سروكاتي هرم دو كوبونوا مان هبو كوبونوا يكم هرسي سروكاتي هرمي كردستان سروكاتي برلمانو سروكاتي حكومت كوبونوا كي هاو باش مان هبو لسر ام هيش هاتاني كامرو لعراق هيا ودواي اواش دواي او كوبونوا يكمان هبو لقال لانا سياسية كاني كردستاني كهمو لايكيان بسپاسوا دعوتي سروكاتي هرميان قبول كدرو تشريفيان هناو كوبونوية بشويكي قشتي تشكمان خسته سر ام بارو دوخي كامرو لعراق ده هيا بشويكي قشتي هرمي كردستان نيجرانا لا پرسندني آلوزي بو عراق و بو همو بو عراق بهمو بيكاتكانيا و جختمان لسر او كردوتوا كبيويستا همو لايك هولي جدي بدن بو هيور كردنوي وضعك لهمو رويكوا اوي كمهمة بالنسبة اما لهريمي كردستان كخوشبختانه فراكسيون كردستانيا كان لبرلمان عراق ده همويان بسپاسا و بو هر همو لايكيان بيقرتوي موقفيان هيا بيكا وكار دكن ولهريمي كردستانيش اما وك همو اولاننا كوبون لسر اويكا مرجي سركي دبي بيكا وكار كردني اما بيكا وبي اما دجي اوين
و هەوڵی جددیش دەدەین کە هەرێمی کوردستان و عێراق بە شێوەیەکی گشتیش نەبێتە ساحەی یەکلاکردنەوەی ململانەی کە ئێستا هەیە. لەگەڵ خۆم وەکو سەرۆکی هەرێم و هەروەها سەرۆکی حکوومەتیش هەردووکمان لەسەر خەتین لەگەڵ هەموو ئەو لایەنەی کە پەیوەنددارن بەو مەسەلەوەیە لە دەرەوە لە ناوەوە و جهودی ئێمە بە شێوەیەکی گشتی هەم حکوومەت سەرۆکاتی هەرێم پەرلەمان هەموو لایەکمان ئەوەیە کە ئێمە بتوانین ئارامی و سەقامگیری هەرێمی کوردستان بپارێزین و بە تەکیدیش لەسەر ئەوە بەردەوام دەبین. ئێوە ئاگادارن ئەم بەرە بەیانیەی ئەمڕۆ ئەو حادیسەی کە ڕووی داوە لە سەربازگەی ئەسەد و هەروەها ئەوانەی کە بەرەو هەرێمی کوردستان هاتوون خۆشبەختانە ئەوانەی کە بۆ هەرێمی کوردستان لە بۆ هەرێمی کوردستان هاتوون هیچ زیانی گیانیان نەبووە ئەوە جێی دڵخۆشیە و ئێمە هیوادارین و هەموو جهودێکیشمان لە پێناو ئەوەیە کە لەم حەدە ڕابگیرێتن ئەم وەزعە و لەمە زیاتر تەشانە نەکاتن و وەزعەکە پەرە نەسێنێ. هەموو لایەکمان کۆک بووین لەسەر نیگەرانی جددی هەرێمی کوردستان بۆ بڕیاری ئەو بڕیارەی کە بە شێوەیەکی یەکلایەنە لە پەرلەمانی عێراق درا بەنسبەت هێزەکانی هاوپەیمانان. مەسەلە ئەوە نییە ئێمە لە هەرێمی کوردستان جەخت لەسەر ئەوە دەکەینەوە کە پێمان وایە عێراق بە شێوەیەکی گشتی پێویستی بە پشتیوانی هێزەکانی هاوپەیمانی هەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی داعشەکان تەرۆریستان. ئەوەی ئێمە دەبینین و ئەو ئەخبارانەی کە بۆمان دێ و ئەو معلوماتەی ئەمنی کە بەدەستمان دەگا ڕۆژانە دەبینین بە شێوەیەکی سیستەماتیک عملیاتی هێزە تەرۆریستیەکان لە عێراقدا بەرەو زیادبوون دەڕوە کە ئەمە جێگەی نیگەرانیە بۆ هەرێمی کوردستان و جێگەی نیگەرانیشە بۆ هەموو عێراق. سوپاسان دەکەم ئەمە ئەو کۆبوونەوەی بوو کە ئەمڕۆ ئێمە کردمان و هەموو لایەکیشتان بەخێرن. فەر سامی وەرە زابتکە فەر فەرموو دەنگت دەگۆ کاکە. خۆی عێراق کوردستان بەشێکە لە عێراق و هەر لەو چوارچێوەیەشدا ئێمە بەڵێ لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەم لەگەڵ هاوپەیمانان قسەمان کردووە و بە تەکید لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانیش قسە دەکەین لەسەر ئەم بابەتە و هەموو هەوڵێکیش دەدەین کە دیسانەوە تەکید دەکەمەوە کە هەوڵی ئێمەی جددی ئەوەیە بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. جەنابی سەرۆکی هەرێمی کوردستان من ئاراس ئەحمەد لە کوردستان 24 پرسیاری یەکەم ئایا لەو یەک دوو ڕۆژەی دواییدا هیچ هۆشداریەکی پێشوەختە هەم لە لایەنی ئێرانی هەم لە لایەنی ئەمریکی حتا لایەنی عێراقیش بۆ ئێوە وەکو لایەنی ڕەسمی هەرێمی کوردستان هاتووە؟ پرسیاری دووەم ئایا بیرتان لەوە نەکردووە یان بیر لەوە نەکراوەتەوە کۆبوونەوەیەکی گەورە و فراوە لەسەر ئاستی عێراق هەرێمی کوردستانی بەشداریەکی سەرەکی بێ ئەنجام دێت کە تایبەت بۆ قسەکردن لەسەر ئەو دۆخی ئێستا لە عێراق و ناوچەکە هەیە؟ زۆر سوپاس. یەکەم ئێمە لەم کۆبوونەوەیە بڕیاری ئەوەمان داوە کە وەفدێک بنێرین بۆ بەخدا بۆ قسەکردن لەگەڵ هەموو لایەنەکانی پەیوەنددار لە عێراقدا و هەر لەو چوارچێوەیەشدا لەگەڵ جەنابی سەرۆک کۆمار بەردەوام لەسەر خەتین بۆ ئەو پێشهاتانە و لەگەڵ سەرۆک کۆمار و جێگیری سەرۆکی حکوومەت لە عێراق دکتۆر فواد مە لەگەڵ ئەم لایەنانە لەسەر خەتین و ئەم کۆبوونەوەش ئێمە دەیکەین. هشداری بە شێوەیەکی هشداری نەخێر هێمە هیچ هشداری ڕسمیمان وەرنەگرتووە لەوەی کە بە ئێمە بڵێن
لەم کاتەدا لەم وەزعەدا ئەم موشەکەکان دێ ئێمە هشداریوامان لە هیچ لایەک بەو شێوەیەکی ڕسمی وەرنەگرت خۆی بەنسبەت پرسیاری یەکەم طبعاً هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک بەشێک نییە لەم سراعی کە ئێستا هەیە و ئێمە نامانەوێ ئەسڵەن عێراق هەر هەمووی وەکو عێراق بەشێک بێ لەم سراعی کە ئەمڕۆ لە منطقە هەیە و بە تایبەتی ئەو بەشێک بێ لەو ئاڵۆزیەی کە ئەمڕۆ لە بینی ئەمریکا و لە بینی ئێراندا هەیە ئێمە نامانەوێ عێراق بەشێک لەم ئاڵۆزیە ئەوەی تر ئایا ئێمە بەنسبەت پرسیاری دووهەمت ئێمە هەتا ئێستا بەڕسمی بە هیچ شێوەیەک لە هیچ لایەک ئەوەمان وەرنەگرتووە کە سەربازەکان ئەگەر لە شوێنەکانی تری عێراق نەماندێن بۆ هەولێر و بەنسبەت ئێمە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق و ئێمە بەشێکین لە سیادە و لە حکوومەتی عێراق هەران ناکەس باسی ئەوەی نەکردووە ممکنە لە چوارچێوەی تعزیە لەگەڵ وەفدی حکوومەتی عێراق لە وەفدێکیش لە هەرێمی کوردستان هەر لەو چوارچێوەیەدا سەردانی هەران بکات بەڵام ئەم سەردانە تەنها بۆ سەرخۆش یەکەم نەخێر هیچ هەنگاوێکی هیچ پرسیارێکی وایان داواکاریەکی لەو شێوەی کە ئێمە بچینە ئەو شوێنانە لە ئێمە نەکراوە بە تەئکید یەک ریزی ئێمە و ئیسپاتیش بووە یعنی ئەوەی کە جێی دڵخۆشیە لەم ماوەیەدا ئەو مووقفەی کە کورد پێکەوە یەک دەنگ بوون لە بەغدا زۆر کاریگەری و جێی خۆی کردوتەوە بەڕاستی ئەمە من بە ناوی سەرۆکی هەرێمەوە بە ناوی خۆمەوە بە ناوی هەردوو جێگیریانی سەرۆکی هەرێم سوپاسی هەموو لایەنەکان دەکەم بە تایبەتی سوپاسی فراکسیۆنە کوردستانیەکانی پەرلەمانی عێراق دەکەم کە زۆر پێکەوە کاریان کردو بە یەک مووقف بۆ بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان کاریان بە تەئکید هەرچەند ئەم مەوقفانە ئەم هەڵوێستانە یەکگرتوو بن پێگەی هەرێمی کوردستانیش زیاتر دەبێت ئەوەی کە جەنابت باست کرد ئێمە نیگەرانی لەو مووقفەی کە یەکلایانە لە پەرلەمانی عێراقدا بڕیاری لەسەرگرا و ئەوەی ئقرار کرا چونکە ئەمە دەستپێکردنێکی زۆر جێی نیگەرانیە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەو پێکهاتانەی نەکەنها بۆ پێکهاتەی کورد بۆ پێکهاتەکانی تریش کە بەداخەوە بگاتە ئەو حەدەی کە یەکلایانە بڕیار لەسەر شتەکان بدرێتن ئەو عێراقی ئێمە پێکەوە بنیانمانەوە عێراقێکە کە لەسەر مەبدەئی شەراکەت لەسەر مەبدەئی تەوافق لەسەر مەبدەی یەکتر قبولکردن و بە دەستور دەبێ بەڕێوە بچێتن نەک لایەنێک بە تەنها بڕیار لە ئایندەیەکی وا بداتن کە تەئسیرێکی یەکجار زۆری دەبێ ئێمە لە تێدەگەین لە مەواقفی عاتفی تێدەگەین دەزانین وەزعەکە چۆنە بەڵام ئێمە هیوادارین عەقڵ حاکم بێتن لەسەر ئەو بڕیارانە چونکە بڕیاری یەکلایەنە لە هەر لایەکەوە بێ بە تەئکید تەئسیر لە هەموو پێکهاتەکانی کردەکە و لە نەتیجەشدا تەئسیر لە هەموو عێراق بە هەرێمی کوردستانی شەوەکو بەشێک لە عێراق هی ئەوە نییە ئێمە بکەوینە ئەم بینی ئەم سراعی کە ئێستا لە ناوچەکە هەیە زۆر سوپاس زۆر مەمنون بەخێر